Dobrodošli, dobri moji ljudi, na 144 Tarot kanal. Drago mi je što moja intuitivna tumačenja nalaze put do vas. Hvala što ste se pretplatili na moj kanal, nadam se da uživate u besplatnom sadržaju. Posebno želim da se zahvalim na vašim lepim komentarima, predlozima i sugestijama, kao i svima vama koji ste se odlučili na VIP članstva, svima vama koji naručujete lična tarot tumačenja i vama koji donirate ovaj kanal putem opcije Thanks. Hvala vam, dobri ljudi, što podržavate moj rad i svojim donacijama omogućavate besplatan sadržaj za sve na ovom kanalu. Oni koji nisu članovi nekog od VIP klubova, a žele to da postanu, klikom na plavo dugme Join, odnosno pristupi na mom kanalu, dobit će sve detalje i uputstva. Za lična tarot tumačenja pišite mi poruke na Viber ili WhatsApp. Broj telefona se nalazi na videu kao i u opisu videa. Također u opisu videa naći ćete i sve potrebne detalje. Budite mi dobro i zdravo i uživajte u još jednom čitanju koje sam danas pripremila za vas. I pozdrav, dobri moji ljudi, evo mene ponovo sa još jednim videom za sve vas. Ovaj video imaće i produženi deo za sve moje 144 ekstra VIP članove. Ukoliko želite da postanete deo VIP kluba na mom kanalu, možete poslušati uvodni deo ovog videa. Također tu ćete se informisati i u vezi sa ličnim tarot tumačenjima. Hajde odmah da krenemo sa današnjom temom. Ja sam napravila jedan mali uvod kratkim videom pređašnjim na ovom kanalu. Vidjet ćemo na kom polju se dešavaju promjene u vašem životu, kakve su tu sljedeće promjene. 3 grupe, 3 kamenčića za vas, odnosno kamena. Grupa broj 1. To će biti ovaj rozenkvarc kamen. Grupa broj 2 gorski kristal. I grupa broj 3 citrin. Daću vam koji trenutak vremena da se intuitivno opredelite za svoju grupu, pa krećemo sa čitanjem karata. Pozdrav za grupu broj 1 i sve vas koji ste odabrali rozenkvarc kamen. Hajde da vidimo promjene. Vi ove promjene očekujete. Imamo vaša neka očekivanja. Iščekujete željno neki odgovor, neku komunikaciju, neki susret, rezultat. Da vidimo o čemu se tu radi. Opa, udarila sam u luster. Očekujete neku objavu, glas, komunikaciju, odgovor. Hajde da vidimo. Tačno. Pa ovo se tiče posla pre svega kod grupe broj 1. Ukoliko ne mislite da je to, ukoliko niste fokusirani na posao i karijeru, birajte neku drugu grupu, ali ovo je konkretno vezano za posao, za novac, za financije i finansijsku slobodu. Očekujete neki glas, očekujete informaciju. Mi imamo ovdje viteza štapa, dakle nešto je već na putu ka vama i to će vas zaista obradovati. Dakle, neko dolazi sa nekim sjajnim vestima, sjajnom poslovnom ponudom i ja vidim samostalni posao, vidim da se aktivirate na tom polju i da ulazite u neki period luksuza ili jednostavno nekog finansijskog obilja. Konačno se neki rad isplaćuje i vaša kreativna energija dolazi do izražaja. Vidim da ćete se aktivirati na nekom kreativnom polju, ovo je neka samostalna delatnost, ovo je neki zanat. I vidim da ćete se baciti na posao svim srcem, jer dolazi, da kažem, konačno i do neke monetizacije. Možda ste aplicirali za neki posao ranije i to sada dolazi kao neka velika poslovna
šansa, kraj nekim vašim mukama kada je reč o poslu i financijama i brigama i ovom iščekivanju, period iščekivanja za vas se završava. Imate jasnu neku komunikaciju sa osobom koja je u nekom vazdušnom znaku, to je osoba koja je na položaju, dakle neko ko odlučuje, neko ko je poslodavac ili neko ko u vama vidi potencijal, neko ko će biti fair i korektan i neko ko vama daje neku šansu i priliku. Vidim samostalnost, finansijsku slobodu i slobodu u delovanju. Ovo je za vas zaista kao prolazak ispod duge, dakle vrlo srećna faza, ulazite u srećan period, rasterećeni, znači nema više briga, naročito oko financija, vidim da se osamostaljujete u nečemu. I da zbog toga, da su zbog vas srećni vaši najmiliji, da konačno se veliki neki, da kažem, ili briga i teret ovde konačno odlaze iz vašeg života. Mislim da je kraj toj nekoj neizvesnosti. Da vidimo šta još donose te promjene kod grupe broj 1. Kako će se to odraziti na vaš život dalje? Pa evo, moguće i promjena prebivališta, ali vi čekate ovde zaista neke vesti, možda iz daleka, iz inostranstva, komunikacija i progres u materijalnom smislu. Svoj na svome, sam svoj gazda, konačno imate tu neku finansijsku sigurnu poziciju, posao koji je siguran, stabilan na duge staze. Možda će biti potrebna promjena lokacije, ali vi ste i na to spremni. I kraj ovom teškom periodu neizvesnosti za vas. Mislim da muška osoba donosi neke važne vesti i ulazite u komunikaciju sa muškom energijom. Zavist, pa neki će biti bogami ljubomorni zbog ovog vašeg uspeha. Ovo su novi ljudi u vašem životu, moguće ljubav preko posla. Ali vidite, vas guši negde ta neka sredina i okruženi ste ljudima koji vam zavide. Čak i ako ne radite, ako ste trenutno, ako se vi osjećate kao neko ko je neuspešan, ako osjećate tu neizvesnost, neko je ozbiljno, da kažem, ljubomoran na vaš neki talenat, na vaš potencijal, na vašu ljubavnu vezu. Uticaj sa strane postoje, međutim, vi se distancirate od tih loših energija. I ovo je novo neko putovanje za vas. Mnogi će i otići, da kažem, u neku novu sredinu zbog posla. Pruža se takva prilika. To može da bude promjena. Ali definitivno završavate sa jednim životnim ciklusom, ulazite u novi. Ta poslovna neka prilika donosi i ljubavnu priliku, donosi sudbinsku ljubav. Tu se prepliće malo prepliću se ljubav i posao, ali ja mislim da imate podršku voljene osobe, imate podršku ljudi koje volite i vidim da ćete s ljubavlju, da kažem ovde, raditi posao i da ćete biti srećni što možete i da pomognete ljudima koje volite s te neke nove pozicije. Prilagođavanja su potrebna svakako, zato što je verovatno nova neka sredina, novi posao, odgovori koji su vam potrebni dolaze. Definitivno imamo tu važnu komunikaciju u narednom periodu. Neko dolazi sa tim sjajnim, dobrim vestima, nešto novo iskustvo životno.
ulazite u nešto novo, ali vrlo uzbudljivo. Bilo da je to promjena sredine zbog posla. Vidim da i niste sam. Celebration, proslava. Srećne vesti na putu ka vama. Definitivno očekujte neki važan poziv. Možda ćete potpisati isto neki ugovor. Ovo je nešto i, da kažem, formalno, ali oduševit će vas neka osoba sa kojom ćete komunicirati, koja će vam doneti te, ne znam, kažem, naročito ako ste aplicirali. Ako i niste aplicirali za posao, a u potrazi ste za poslom, neočekivana neka komunikacija. Iznenada, dakle, prilika da neko će vas se setiti, preporučiti. Novi ciklus, sloboda. Da, vi ste ovdje u nekoj zamci, osjećate se sputano. Dakle, ne možete ovdje više da prosto ne živite u nekom iščekivanju i ne želite da budete pod nečijom šapom, žargonski rečeno. Želite slobodu, želite samostalnost. Imate neku strategiju. Svesnost, vi ste svesni i svesni ste svog potencijala, zaista ste svesni. Svesni ste da ste u nečemu ispred mnogih, da imate i neko radno iskustvo potrebno i kvalifikacije i talente. I drugo, ovdje je buđenje svesti o tome da nešto zaista možete, da se upustite u to nešto novo bez nekog rizika. Svesni ste da nema rizika, svesni ste da i ovom nekom ciklusu mora da dođe kraj. I svesni ste i znate ko vam je ovdje, da kažem, u okruženju. Loša energija, ko je ljubomoran. Svesni ste svega. Nije sad ono kao neko pa ne znate ko je. Znate vrlo dobro ko je. To će se uskoro promeniti. Vama stoji ovdje neka distanca, neki odlazak, mnogo bolja neka poslovna prilika i kažem, nećete biti sami, vodite nekoga sa sobom ili jednostavno ne mora to da bude nešto daleko, neka daleka, mislim, destinacija, jednostavno promjena sledi. I također grupa broj 1 može da očekuje neko lepo putovanje, romantično putovanje i da se opustite, jer ove lepe i povoljne vesti će vam pružiti taj osjećaj spokoja i imat ćete vremena i da se, da kažem, odmorite pre nego što se bacite na taj neki, da kažem, novi posao. Grupa broj 1, to je bila poruka za vas. Ja vam želim mnogo sreće. Idemo malo detaljnije sada za 144 ekstra VIP. Za grupu broj 2 i sve vas koji ste odabrali gorski kristal. Hajde da vidimo promjene kod vas. Promjena statusa, promjena u komunikaciji, message, poruka koja donosi neke promjene, zvanična neka papirologija, dokumentacija, ugovori. Hajde da vidimo šta se ovdje konkretno kod vas dešava, grupa broj 2. Ozvaničenje, formalnosti, prepiska neka važna, korespondencija, zvanična. Otvara se isto ovdje neka tema kod vas. Hajde da vidimo šta je to što dolazi u vidu ove poruke, formalnosti nekih, wow, brzo delovanje. Ovo je uzbuđenje nekom, uzbudljive su vesti za grupu broj 2. Prelepo. Malo mi se meša energija sa prvom grupom, zato što su malo slične karte, ali ovo je za vas zaista isto neki preporod. Vama se otvara neki put. Novo poglavlje, životno, znači put ka novcu, put ka, ne znam, sjajnim nekim poslovnim promjenama. Zapravo su poslovne promjene, ovo su
ugovori. Ovo je definitivno i konkretno i bukvalno poruka koju vi čekate i ovo brzo dolazi za grupu broj 2. I da, ovo će vas preporoditi. Dakle, ova poruka, ova izvanično neka možda papirologija, dokumentacija, šta god da je u pitanju, vas će ovo preporoditi. Novo životno poglavlje, mislim da grupa 2 iščekuje neki odgovor i zvaničan odgovor, ne znam, možda i od nekih institucija ili od poslodavca. Možda želite da ozvaničite vezu. Ovo je nova komunikacija na daljinu, značajna komunikacija koja će vam promeniti život u poslovnom ili emotivnom smislu. Veza koja može da se, da kažem, započne preko interneta na daljinu i to vodi ka nekoj zajedničkoj budućnosti, ozbiljna veza. Znači ima potencijala. Također i posao. Isto imamo ovdje i neko inostranstvo, za neke to su različite strane sveta. Dobijete isto neku ovdje, ovo je komunikacija i prepiska sa nekim, možda razmišljate i vi o relokaciji, ali ja vidim da ta poruka ide ka vama, ovo su vesti, ovo su informacije, ovo je, kažem, nešto zvanično što će vas probuditi, što će vas pokrenuti na akciju, što će vama dati krila. Vidimo. Veselje i proslava, dakle ovo može da stigne iz kruga prijatelja, braće, sestara, nešto što ima veze sa, ne samo sa vama, nego ovo je možda i neki, možda poziv na neko lepo putovanje, zabava u najavi, sa prijateljima, sa društvom, ali jako lepa neka atmosfera na poslu. Vidim da ćete, eto imamo čašćavanje i u grupi broj 2 povodom ovih lepih srećnih vesti. Vidim da ste vi ovdje zadržali neki svoj stav, način delovanja, niste htjeli da menjate nešto, da ste ostali pri nekom svom stavu i izborili ste se za nešto. Vi ste se izborili za ovo. Ovo je vaša neka lična manifestacija, ostvarenje želje, zaista. Posao snova, veza snova, manifestacija, isto imamo manifestaciju deteta ili za decu, znači sjajne vesti po pitanju vašeg deteta, sjajne vesti koje se tiču sreće možda vašeg deteta. Ovdje vidim muško dete, ali ne mora da znači, drugo začeće u najavi za neke. Vesti o prinovi, ali vesti o nekom novom poslovnom projektu, grupa broj 2. Vidim da iščekujete neki odgovor i da ste možda duže vreme u tom nekom čekanju. I ovo što stiže kao odgovor vama otvara neka vrata, vas pokreće na neku akciju, odmah imate ovdje i neku ideju koju ćete realizovati, već imate neki plan. Samo čekate da dobijete i tu neku potvrdu i taj neki papir, ovo je formalna neka prepiska, rekla sam, naročito kada je reč o poslu. Ja bih rekla da su ovo promjene pre svega isto na poslovnom planu, drugo imamo neku kupoprodaju, potpisivanje nekih papira, ugovora, neku transakciju koja će biti vrlo povoljna po vas i nakon toga ćete moći stvarno da ostvarite neke svoje ciljeve. Prelepo, grupa broj 2. Nesporazum koji će biti ovdje, ako je bilo nekog nesporazuma u komunikaciji, to će biti uspešno rešeno. Samo neko će pokušati da... Da, ovdje imate neku... Da, vidim da ste do sada možda bili primorani da radite nešto u čemu niste uživali ili niste voleli i vidim da ste vi inicirali ovdje neke promjene, da ste krenuli u tu neku, u neke papire, upustili ste se u neke, znači
iznalaženje novog nekog načina kako da pospešite i unapredite generalno svoj život, jer ste do sada bili negde, kažem, ili u obavezi nekoj, pod nekim ugovorom, u nekom kreditu, šta god je. Sad ovo što stiže kao odgovor na ovo vaše već inicirano će vas potpuno osloboditi ovog nekog, da kažem, tereta, stege i vi slobodno krećete, ne znam, preuzimate ovdje, da kažem, i kontrolu, ali vidim da se znatno poboljšava kvalitet vašeg života. Kada je reč o finansijama, kada je reč o emotivnom životu, ovo je značajan progres i boljitak. Mogućnosti za vas nove, znači imat ćete izbor apsolutno, jer vi se ovdje bunite protiv nečega, vi se bunite protiv nekih možda, mislim, ili formalnosti ili nekih pravila, vi menjate ovdje isto i način komunikacije i neka pravila, jednostavno se prilagođavate i prilagodivi ste i fleksibilni vrlo i to vam pomaže da opstanete i da se zadržite na mestu na kom želite da budete i ne samo to, nego i da napredujete. Poređenje, ovdje imamo i neku, dakle, da, dobro, konkurenciju, neko se sa vama takmiči u nečemu, imate taj osjećaj, međutim, vi ste u značajnoj prednosti ovdje i više nećete imati možda ni osjećaj. Idete tamo gde je možda i neka zdrava konkurencija, nemamo više ovdje neku negativnu selekciju. Vidim neki suživot, vidim sporazum sa nekim, dogovor, pristanak na vaše neke ideje, uslove, kako god, i pozitivan odgovor. Ukoliko strahujete da ćete izgubiti neki položaj, ukoliko strahujete od negativnog nekog odgovora, ne, vama se nudi ovdje nova neka opcija, nova mogućnost, nema ništa od straha vašeg, nešto vam je zaštićeno ovdje, na sigurnom ste i vi i vaši voljeni i konačno se dešava neka, da kažem, kristalizacija neke situacije i to ćete dobiti i zvanično. Neki mir pronalazite. Put vam je otvoren, mislim. Ovo su novi horizonti. Vi pronalazite isto. Znači, vaš život se dovodi u jednu savršenu ravnotežu. Nema više stresa. Vidim da ovdje kod grupe 2 kao da važnu ulogu igraju vaši prijatelji ili bliski članovi porodice, konkretno braća i sestre. Za vas je vrlo možda nešto, ovo je neka saradnja. Vidim da vam se i nudi mogućnost da uđete u neki sjajan tim, da krenete da sarađujete sa nekim sjajnim timom ljudi koji će vas ovdje motivisati. Vidim da ste neko sa mnogo iskustva radnog i životnog i da prenosite svoje znanje. Da se to odražava pozitivno, to što vi nosite i to što vi donosite kao novine i promjene, da će se to pozitivno odraziti na neku zajednicu ovdje. I vidim proslavu za grupu broj 2, nešto ćete uskoro i uzvaničiti i proslavljati. To je bila poruka za vas, ja vam želim mnogo sreće, idemo malo detaljnije za 144 ekstra VIP. Grupu broj 3, se vas koji ste odabrali citrin, da vidimo promjene kod vas. Wow, prosvjetljenje, kraj teške situacije, izlaz iz problema, svetlo na kraju tunela,
razrešenje, rešenje. Uglavnom izlazi iz nekog mraka za grupu broj 3. Progres, transformacija. U poslovnom životu, u ljubavnom životu pokazat će vam se put, konačno vidite neki izlaz, konačno vidite i neki cilj, konačno čist put ka cilju vašem. Hajde da vidimo na što se ovo odnosi. Grupa broj 3, Boga mi, i za vas neka renesansa. Vidim da ste zaštitnički nastrojeni ovde, da brinete o svojima, da brinete o svojoj porodici, da brinete o svojim zaposlenima. Naći ćete rješenje kako za sebe, tako i za svoju porodicu. Vidim da kraj nekim mukama, bukvalno. I ovo se ne tiče samo vas, grupa broj 3, ovo se tiče vaše porodice. Dakle, više ljudi je ovdje uključeno. Vi se trudite svim silama, vi radite ovdje naporno, vi iznalazite rješenje i vi ćete opstati šta god da je problem. Vidim da se završava kraj teške situacije. Znači, izlaz iz neke bezizlazne situacije, tako vam je delovalo, da nemate izlaz, da ste dotakli rock bottom, to je poruka za grupu broj 3. Ali vi ste toliko ovdje ambiciozni, inteligentni. Ovo je trenutak prosvetljenja, kada se stvarno pojavljuje to neko svetlo na kraju tunela. I ta vaša borba i taj vaš borbeni stav će uroditi plodom konačno. Neko se povlači pred vama, zaista ovdje, pred vašom snagom. Menja se ovdje i energija. Vi preuzimate neko vođstvo, liderstvo, vi preuzimate ovdje neku odgovornost, moćnu poziciju. Vi ste ovdje u potpunoj kontroli nad nekom situacijom, kontrolišete situaciju. Vidim da se neko ko vam pravi problem, vama lično i vašoj porodici i najmilijima, problem vašoj vezi, povlači pred vama. Jer vi konačno vidite izlaz, Vama je porodica jako važna i drugo, ovo je neki porodičan novac, porodičan posao, podrška od strane porodici ili vaša podrška porodici. Vidim novac da dolazi za neke grupe 3 preko porodice. Ako ste vi neko ko je vlasnik neke kompanije ili firme, vidim da nalazite načina da dođete do nekog, da kažem, novca, odnosno zarade, i svi zadovoljni, svi srećni. Ovo može da bude i neka novčana transakcija malo veća, može da bude kupoprodaja nekretnine ili kupovina, čak ovdje će biti neka obavljena značajnija kupovina i evo ga finansijski napredak. Zaista, kažem, vi rešavate ovdje problem na duge staze za sva vremena, sebi, svojoj porodici, svojim, ne znam, doprinosite se u nekom kolektivu. Vidim da ste vi neko ko je problem solver ovdje. Ovo je ozbiljan progres, zato što ste vi neko ko je borac i neko ko nalazi ovdje izlaz iz neke situacije. Vi nalazite izlaz. Da vidimo na koji način. Pored toga što se dosta trudite i što tako što se suprotstavljate ovim nekim energijama lošim, znači kidate neke lance i katance, idete na neku kontru, obrnuta psihologija, prosto neko pokušava da vas drži u nekoj neizvesnosti, manipuliše vama, pokušava da manipuliše. Emotivne manipulacije u pitanju za mnogi iz grupe broj 3 i vi se oslobađate toga. Niste više, mislim, i ne samo emotivno, prosto prolazite kroz
strašan neki pritisak i neko se igra vašim emocijama ili se igra vašim vremenom, vašim novcem. Imamo ovde nekoga ko vas koristi, uzima zdravo za gotovo, koristi vaše dobro srce, vašu empatiju u nekoj situaciji i vaše dobre namere su ovde shvaćene, mislim, prosto nije da su shvaćene pogrešno, nego neko ne ceni. Neko to ne ceni. I vi ste spremni da, vi ovde, vi ćete prodisati, vi ste spremni da prekinete pokidate te lance, te okove i da se oslobodite zaista neke negativne energije, da preuzmete kontrolu nad svojim emocijama, nad svojim poslom i da promenite nešto, da radite za sebe i da promenite nešto za sebe i za svoje najmilije. Za mnoge ovdje imamo novu ljubav, ostavljate nešto iza sebe, okrećete se ka nečem boljem ili jednostavno ovdje preuzimate kontrolu u ovoj igri dominacije. Vidim neko nepoverenje, vidim da je neko pokušao da manipuliše i da, ne znam, loše, vidim negativan uticaj neke osobe na vas i u emocionalnom smislu. Osjećate se smoždeno, iscrpljeno. Zapostavili ste sebe, zapostavili ste svoj posao, svoj privatni život, mislim sebe, svoje potrebe zbog nekoga. A također vidim da vi ovdje rešavate situaciju potpuno, kažem, neočekivano od onoga što druga strana neka misli i očekuje od vas. Znači, vaša reakcija će biti potpuno drugačija i to je neki šahmat. I vi ste ovdje ponosni na sebe, vi triumfujete jer ste i na korak ispred neke svoje konkurencije i razmišljate unapred, a drugo vidim da ste puni ljubavi i da ste puni razumevanja i za nečije loše ponašanje i tretman. Tako da vi ovdje vidim da sledite i svoju intuiciju. Grupa 3 je vrlo intuitivna, vrlo kreativna, maštovita i prosto ste nesalomivog duha. Znači koliko god da vas neko ovdje iscrpljuje, prosto vi ovdje stavljate tačku, vi ovdje podvlačite neku crtu i vi menjate. To se odmah projektuje i na tu neku drugu stranu. To može biti poslovna situacija ili neka privatna. Apsolutno. Kako sa vama više rezonuje. Izlaziti iz zone komfora. Win-win. Vrlo ste fair i korektni. Ovdje vaš naporan rad se konačno isplaćuje u velikom nekom stilu. Boga mi, ovo je velika neka isplata. I show the world of real you. Znači, vi delujete sad iz sebe, vraćate se sebi. To ste što ste i ne želite više da vas neko kontroliše, da se menjate, da se prilagođavate. Jednostavno, nema više toga kod vas, jer nema možda ni više razloga. Prosto nudi vam se ovdje izlaz, rješenje. Oslobađate se ovdje nekih, kažem, toksičnih energija, ali nečije kontrole, manipulacije, upozorenje. Da, ovo je vaše emotivno stanje, anđeo ljubavi, konačno pronalazite mir u srcu. Neko je non stop provario ovdje po životu privatnom i neko vam nije davao mira, ali anđeo ljubavi je na vašoj strani, strpljenje koje će se isplatiti, strpljen, spasen. I zaštita anđela. Imate, pod jakom ste protekcijom anđela ovdje, imate anđele zaštitnike. Grupa broj 3. Ali najveći zaštitnik je vaša ljubav, vaše dobro srce. I
patience, strpljenje u nekoj situaciji, razumevanje i strpljenje za nekoga i za nešto. Good fortune, prati vas dobra sreća, odnosno srećni ste, ovo su i neke srećne okolnosti. Potrudite se. Vidim da vi dižete ovdje i neke standarde i kriterijume, a drugo, vidim, ovo je neki finalni vaš iskorak, odnosno još jedan mali napor ćete učiniti da biste ovo prekinuli, stavili tačku na nešto i prosto vi došli do rešenja. Vidim da radite na nečemu, vidim da se angažujete oko nečega i da sa dosta pažnje, dosta razumevanja, dosta strpljenja ovdje radite na tome i vi ovo prekidate. Vi prekidate taj neki ciklus. Ne znam, pa nečije manipulacije. Neko je ovdje vas u nekom smislu sputao, ograničio, neko vrši pritisak neki i vi se nalazite kao u nekom vakumu, imate osjećaj da nemate neku slobodu, da ste prosto, možda je to neka emocionalna povezanost ili jednostavno vas vuče neka prošlost, neka sećanja, vezali ste se za nešto što je po vas toksično, ali to prekidate i ovdje vidim taj ozbiljan progres i kada je reč o vama lično, tom radu na sebi, ali u svemu tome imate protekciju anđela i ovo su i neke srećne okolnosti. Iskoristit ćete ovdje, neki haos će nastati, ali to će vama doneti apsolutni mir i sreću i progres, svest, zato što ste vi, ovo je svest, ne samo svest, nego i savest, nova neka životna avantura, spremni ste za neki zaista nov početak, imamo opet slavlje u grupi broj 3, ovo je proširenje u okviru porodice, mislim srećne vesti, zaista ako radite na tome. Možda se oslobađate nekog poroka ili neko vama drag se oslobađa nekog poroka, vidim trudnoću, ali i nešto, i taj neki konačno porođaj, odnosno rasterećenje ogromno i vama će put ovdje biti otvoren ka nekom novom početku koji vama donosi blagostanje. Blagostanje je ključna reč za grupu broj 3 i ja vam želim mnogo sreće. Idemo malo detaljnije za 144 ekstra VIP.